Comunidade Umakai Sanolo Racing nebela basic mota sabuli risco ba inundação. O dambot nebe acontece ia semana Hirakliuba, halo comunidade e aldeia Behau, suku sabuli posto administrativo Metinaru, município dili preocupa homotane, tamba fome saba comunidade ni helafaten. Tambane comunidade e aldeia Behau, husu governo atu halo moro proteção ia mota refere, onde protege comunidade ni helafaten, bem hira mota tun ho volume bot. Mota tu ne am sente la contente da. Tamba balu trauma ho mota balu halai albirulet balu saat forete nebe jekliu da ne mak tintinan takale tansane ne sente la bele da. So bronza bele. Agora takai dane ho dute maka agora mota mai subuna fati. So bronza ne bele. Takale tansane antun hanisani. Saya tu sana tu sente pemain contente. Tamba comunidade balu ya laran mamos seras kase. Nia kalau nak fera helet ne bane ne klaran ba kona hutu ne sekolah SD ne mos kona hutu kena. Kantor suku share nemos bahut. Udah sih ya baru ya panik temes tambah. Posisi sama motan memang tidak menentu siap normaliza. Baru Hasan ya umarnya baru halai saya hela telepon ba. Awal daun normaliza saya kena sira sintu seguro tu habe kadung dia basira tambah. Sedia kiubak. Kalau pernah anda basira pada di saya bela helak mate. Tasinnya ba. Atunya besalo si gereja paru kemetnaron. A exigência comunidade aldeia Behau Niangle, governo li husi instituto equipamento pesado, a intervenção onde normaliza mota sabuli, não é bela salva comunidade nia uma no igreja Metinaru. Metinaru contariam forro rua, quase dentro mota casa estraga chuva população nia